I pozdrav ljudi moji, danas imam novi video. Danas reagujemo na moj TikTok for you page. Da, dobro ste me čuli. TikTok for you page. Evo, prvi video je fazon neka prodati ili popravljati. Ipak ga je izgleda kao popravljao. Da, kao što vidite. Tutorial za slushy. Staviti bilo koji sok cedovitu, staviti vodu, zamrzivač na 2-3 sati, to je to. Ja pokušavam zaspati 11.